Dakle, Gaming i u ovoj epizodi ću vam pokazati jednu kratku animaciju koju sam napravio. Pa počnemo. Znam da nije ništa pretjerano, ali nadam se da će vam se svidjeti. I ako volite strateške igrice ili Dotu, možete pustiti, daću vam link kanala Joker Gameplay TV. Lik se jako trudi, dobro došla mu podrška. To pustit ću vam još jednom, ovaj put ću da čuti. Eto ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!